mawalunga ua sasao nei le tātou mawhatanga i le nei fo i tai au manuia. O wholo whātu ma whātalo whātu i le tūlanga alo ia, pa ia zau saungatā. O wale, pa ia mawalunga o le tātou mo tere nei sala whai. Ea, tau lawa ina whāpa ia wā malai mo na lewa malai o tupua fōi mo na tapua whanua. Wāle malai nei malai whatu o tua o fui whatu. Fio ai le pai e tapau mo sa le longa ia tainane le malelenga le mali toa ma le whaarifia ma le whaarisala whai. Ia leo tātou au whangapotopoto ai le nei tā manuia le suasunga le whawhengenga taulangi. Ia meise le pai o le tātou no whaapule i tapau ma inga ma whaleu polu o tofinga. Atalofa atu i le nganga whaaloalo. E nane le tu vai o tinai whale tua matausi sawao ma tamaitai. Atalofa atu foi i tātou paanga e ai le tātou whalsusu e resros e whionga i le pulisiri fau e a fisto. Ia, tāne foi le whionga i alsa o le tātou marketing activity mo le tātou whamoe. Pātulo atu foi lau whionga i le whaurulunga wale tātou social au whaifatoanga umai sala whai nei. Ia, lau whionga le pāpā, laulu, ai meise le whionga ia fonti, masui o le tātou o sosi lau whai whātuanga, o whai whaiva, lau whai la fumanu. Ia, malmawe ese o lautou paia, ma lautou mamalu, o tātou mafuta le neita manuia. O le nei wha moe, o le wha moe, ua leba na tapena mai. E tu sai ma le whaafita auli wa tātou whengai nei ma o tātou maita wina o le faaleagaina lea o tātou mea tutō e manu whaalafua. Ma o tātou maita wina le anoa i o whaafita auli o whengai nei ma le au whaifatoanga e le ngata i tūlanga o le tutoina o whalawaina, whalau taumawhamata, whalau whaisua. Ia whapena wholitoina o tātou mea ano. Talo, whai, tā muhufi. Ia, e o lava i mea uma e tā ua o mea tato. Ua tātou moli mawina. Ia, lea whaina tele. Ona ua malosi tele tūlanga. O lea ngai mai o mea manu whalafua. I totonu e ngai mai e susofa ia mawhaleanga a tātou me tō. Ma ua ngā iai ina le mawhai o na whaataunu ina le mesa masani tātou ola mai iai le lava o mea ano ma mea uma sa tātou masani iai o na ua tele atu tu lou lava le tae ua malosi na sao sao atu le tau ma mawha a pua'a i vao ma povi i vao ma isi mea nai lo le tātou tau ma mawha. Ia le ofo i la manu whalafua e le whatalia se i matua le talo. Ia po le ufi, po le tamu fo e sau lava whalalo lo me uma pena tau mwhai e leo whai whatoanga. Tātou mana tuai le matanga luenga, mana paanga po la leisi tātou lasanga e tau mwhai. Ma tau mwhai e sa ili fofo le awala e mwhai ei o na tātou tilo. I leisi awala fo i sa tātou masani mai ere pui puinga o neime o me tō. Ia o aso ia, sa tofu a tātou tu lau lava mala au malos. Ia walu al foi ufa marosi e malor tu la fono ia nave umaleo tātou la au malosi e leisenea ma vatu e lava. Taimi nei o te tarasanga ina foi leo fai whatoanga o laia banoa lava tu langa o tu la fono. Apalai lei le ofisa o leo leo. Ia ma ngā i le lei whai a wala tu la fono langa i te taufo ina le lei le pui puinga o tātou. Mai le umia o la umalos. E le nā tia fo e iai whawhita au le tūla i Mailei stemi o na o le whao ngā se. O ia me whai ngā luenga. A o mea ia, sa tātou tua te lea. A wawhai whai ngō fie lava na leo leo le whai whatoanga i lana whatoanga i lana putasi po lana sulua. E mawhai ai o na pui pui ma wawa ai tūlanga, e pui pui ai ana me tō, mana me whanga, ma me mwhapena. Pei tai ele i mapul ma whau ta ngā luenga, mana paanga,
I le vaai o nisi au wala ta ua tātou te matai tū iai. E iai la le tae au le nei, mai o se tae au ta mana tunatu le le iai, e tātou te whātangisi ai, nisi o kampani mai whafo, o lo o iai le to mai, tūlanga tau le pua'a lea, o mo mea o whaamoenga po o tūlanga o Mailei. E mawhai ai o na tapu'e, wa ai vau, po vi ai vau ma me whapena, mea nei o mai whaalafu ai whaal, tatu mea tuto. Ma lea ua tari mai ai se tasi o kampani mai Amerika, leo tosi sira mai le sunga ia Randy, ia malana vaenga mai Amerika, o la tau nei, ia o leo mai e sosoani ni tanga luenga, e mo moli mai ia Mailei nei, ia o ao le tātou o whainga luenga, ma le tātou o whaiwhātoanga, i le awala. E whaapipi i ai nei Mailei, e tau mawhai e tau te tiritiro mo le anga i luma. Le o tō si sira mai lo tū tau, ia e whapena whaulinga o le tātia al Mailei nei te tono le tōku. Se teimi, ia o na watu le ia lātou te whaamatala mai le awala, ia pe whaafewhea o na alu pua e te tonu whaafena le te sau whafo, whaafewhea o na whaalalo, ma me uma whapena. O le tū a manatu alam tanga luenga e whai tūlanga lea, o na sa tau mawhai, i le awala fo i lea e whai le tātou ngā luenga masani. O le tātou ngā luenga masani, o le whao ngā ina lea, o le tātou au tutuli masani. Tā te o ma anga ese ia ma neumanga ia whapena ma taifau ia tātou wole whai me masani na ia tātou. Ia, e umalo le aso o tātou fwoi mai tātou, e tō mai fwoi pua'a. A le mawhauwhaunga lea, e tatao le Mailei le nei i o ngā vao ma o ngā ele e tū maua i lau. O whea lava la le teimi o le aso le tātou te nonofo tātou i leisi i whai tū. A la wo i fo pua'a mau te tonu ma mau wai. O le mawhauwhaunga le nā ina iai le tūlanga o le luas whai tūla e mawhai ai o na faata'ita'i le tūlanga o le pua'a ma mau wai nai ia le whaamoe le nei. Mai e reila i titi le mawhauwhaunga na o mai o no le tūlanga lava le nei o le tau mwhai pēa. E le mwhai foi o na tātou whātuatua nai a tātou Mailei masani ai. O te loa lava e le ai lava se whai whātoanga e nate le si la fia le whai ngai ngoi ina o Mailei pua'a. Ea, ma le tūlanga le nā e le te tau wai foi o na tātou vale tu lima ia pe whātuatua nai foi tātou me sa tātou masani mai ai. Awa mai suinga whaune. E tātou whātasi am suinga whaunei. E watu le Mailei pua'a le nei. Ia ai whaifo i lava le tūlanga o le whatinonga o le puipuinga le whai whātoanga. Lana whātoanga. A tātou wō lava le ngangana tūsa. O le watu le malo e whesosoani. A o e lava ia le whai whātoanga. A e manao e puipui lau whātoanga. O lau matawhai oi na pea e manao. E le lei lau whātoanga ma manuia. O manatu pēr le whamalo si au. Le au whai whātoanga ma lato umo le au whai mea tuto. Ia ma lato umo lo o whātulai ia. Ia, maia, pastai, mai whakakumā. A le whamoe ma le tatonunga o le tanga luenga. Ia iai le whesosoani mō tātou. E lau o tō sisira mai i le pick prick lei mai Amerika. E leu o tō sisira se teimi. Leu o tō wai fōlinga o le Mailei nei tonu le whale. Lai whapipi i mai i whafo le malai le whatulangana. Pe a olo le teimi whapipi i le Mailei lea. I to tonu o le tonga vau. Ma le awala e tau te wawai ai i le awala i lona whatinonga ma lona taunu unga. Pea whapea le a maua ni pua'a i e ma whatulanga ai.
O le tatalo la vai al tanga luenga ia le pai ma volunga o le tato fai fatoanga uma i sala fai. O le tato ngā lue fatasi. O le wha moe le i ai tanga luenga o i tu malo o malava o Samoa. A wha peo tato nei sa vai e lua suri tu malo. Tofu ali tu malo ma le Mailei e tasi. E amata. Le i le tau pulea. Ya. Ona le to e iai le tu langa o le fesili po fea o iai pe fea o iai o le Mailei le nei e watu atu i fono whaavae ia na watu lo tanga luenga e faata'ita'i le pule mamalu ari i whai pule ma demonstrate ia na o ale o latau e whai mtau a maua mai fo'i ia manu e maua i tono le mea nei whao ngāre pule nu pua'a uma mea la whape maua mai ni pua'a mani mea maua mai ale wala le manatu tanga luenga e mafai ai ona fa'afoe e atu le tanga luenga e male malo le matanga ina ia fa'asoso atu matufa atu na tu sa o ale lima fono fa'avai tu malo ona o ina o le ua iai le matanga fou le nei o le atina e ina o le tatou atunu i le tatou miliona tatou mai o te tatalo atu ai ia tatou uma ua tatou iai le nei aso me se foi le whaafonga tāpua i mai ala tatou nuu i salawhai nei ma upenga o whaamtalanga o lo taape i tu mua mapule o lea ua whaasolo atu le tatou bloketi le nei o lea ua foa i mai e Randy malana vaenga Mailei e lua i le aso le nei a lea ua oka tatou Mailei e se fulu e lima a matai ia sa vai nei lima a matai ia tumua a fai e tau nuu i tau nuu uma ea ua fuafua le tatou mtanga luenga i mele na ufai atuai e tofu lava le tu malo manana Mailei e whaasolo ai tu langa o le wha moe nei a whaafonga mai foi ale pa ia mal mamalu wa ilava e leo a fia manene i aso o le tatou ai inga na ma le tatou whaavae na o le fofola tu nei le aso nei a o le mepa ua wo mai le pik e whaamatala mai a tatou pe whaafea na work le mele o mene o la e pito i sili o na la work le lei mo la tau i Amerika e iei fo i po ai bao isi e tunu o lanki a le awala le o lo lato pu e nai ma whaalalo ai manu whaalafua nei o lo a fia i fo i a lato mea whanga ma mea tuto o le tutaua i a whai o na tato whaatasi le nei aso ma mumoli mai i a wha moe moenga ua manatu le matanga luenga ia e te tau lava o na longo puia lii lo tatou watunu atoa o wha moe ina ia aua ne i wha au pēr wha whitau li nei sa tau mawhai le tatou asot o lau whai whato ai sa mo nei pano tau si fia le fionga ia leo ta pepe mo nalo ia whai tatou tūlanga masan lea sa wha sa vali atu nei li whale sasara le ana Yo matai fau, ia matatou lau malosi, matatou me uma, e tau mawhai a matai le tatou watina. Peita, o whai sito o tele o tatou le afianga o no tele o manu, ma tele i tu malo, e re mawhai o na ausia, e se tau mawhai ngā a tau a mata, le mata upure nei. Ma o manatu ai e te tau na tatou la laai lesi step, o lesi last step, ole Mailei lea mai le tau mo fie e le tau mo fie le tulanga o me whainga luenga nei mai o te tatalo atu foi i le mtanga luenga tau tuana o me whainga luenga nei o me whainga luenga katou e pe lava o la o pese vatu pea tulanga masani aua nei taua o mea le malo o me whainga luenga nei a wha ma mulu mai loa le malo ma tatou paanga me whainga luenga tatou
O te tatalo atu fo'i po ai lava le tu malo le abatu ia Mailei a mat. O la tatalo ia utau alofangia e ba ai le lei ma pui pui le lei. Ono ina e wha awau le tato por kalame le lei. Se fulu mea ia mo se fulu Mailei wha pe nei leo u whatatia le oka. Au le so o leo tato whelo e Mirandi mana nau whenga luenga mal company. E o mai fo i mai le lua e wha amala malama. Le au whai whatoanga u masamo. Pe wha whea na wha ngai oi. Pe wha whea fo ina vai. O le langolango sua al tato MDF, Marketing Development Facility, o lo iai le whionga i le lipule al sa. Ma le lato fo ina whai oi. O lato na leo o wha ataua Mailei e se fulu. E amata 5 i e savai. I ama le 5 mo tumua. O le nei 5 i lalo le vavainga o sosi lau whai whatoanga sa la whai. Tutu whatasi ai ma le whionga i ale vau, o le puresili o le tatomtanga aluenga i sa vai nei. O ina, e whaasoro solo al por kalame o le whapi ina o le Mailei nei. Ma whaasoro solo ai lava se ia o le taunu unga ina i ale lei. A to toa, ia ma whaatini ai le tato whamoe moe. La tato ngā lulu e le mta upule nei tono lesi lua tolu masina. Mo tato vavai e le fua vai o mea ia lela maua mai Mailei nei. Mo tato tiritiro ai foi. O onga lava mea uma. O apei e fau ia tatou le taunu mai o Mailei whape nei mo le tato watunu. Ia maltulanga o le whao yo ia turina i le tulanga masani. O lo so tai nei ploketi ma le tato sraus. Ya, o to sirfia le tato farsusue. I na fanua. O lato foi te lelo lato sao i le awala. E fai esu suenga i le taunu unga mo lumana. I matoi oka mai foi nisi tato Mailei se tele. Mo le faa ua wina. O le tato faa moe moe nei. Ai pe o tūlanga na le nei tai au le whaafonga mai a se tātou watunu i tā whaifia o tūmua o mapule ia me se fo i le tātou awhifi o le nei aso o tō uma o e ua lava mai o le wha moe moe au tū le na o le tātou mtanga luenga whainga i nei a e malmanuia wha moe moe nga uma o le tātou Mailei pua'a o tātou Talanoa whaatasi ai Tasio o pa masani o tato FAO ya o le fala poktonga tau mafa le langi o la fua ave le statal sang e lo nuinga mo mai foi na le status food ya le fa solo e lavele ina ia maua le tato 5 sutasi Mailei mo 5 sutasi tu malo le tulu mai o le fa mo moirna o le tato mtanga alwenga ia nei ma le fionga le binstalang lango ia malpa ia o le tātou a whai whātoanga, whāmole mole. E mana o mia, tātou ngā lue whātasi, ia mole nei ati na e tāua. This morning we have convened to officially launch one of the project and research carried out by our Ministry of Agriculture and Fisheries in collaboration with the Scientific Research Organization of Samoa Ross, Food and Agriculture Organization FAO, and the Market Development Facility. This issue of feral pigs, wild pigs, was discussed in Parliament during Cabinet session and demand an immediately solution to the program. As a result, we have now pig traps, which will be given out to farmers whose livelihood and crops have been affected by feral pigs. Feral pigs are the #1 enemy of Samoa farmers and growers because they devastate and destroy their crops. It has become one of the biggest problems to the ministry effort in agricultural development of food security and export to foreign markets. This one is one of our major challenges to the farmers that has caused them to lose their interest in planting and growing crops.
Some have turned planting small branches into victimcy of their hope to lead the propinquity of feral pigs and destroying their livelihood. There are now markets in foreign countries for export for our taro, yam, tamu, etc. However, the supply has begun to decrease due to the effect of the destructions of many crops by the feral pigs. Some farmers have turned to use piglet fences to protect their farms, common traditional pig traps, poisoning, hunting, dogs, etc. But still, this method do not delete the feral pigs from causing damage. Recently, the ministry partnered with various organizations such as Samoa Police and Prison and Correctional Services, SROS, Hunters, etc. Here, firearm and surveillance drone were used to sight federal pigs hotspot and breeding sites. The dry outcome hasn't reached as the percentage destroyed farm is still increasing. This morning, we have with us two experts from the Big Creek Traps Company in Texas, USA, Mr. Randy and his colleagues. Mais tatou patpatele mo nai tamali nei. They are coming here to share some of their expertise, the process in monitoring the natural behavior of feral pigs, and will also demonstrate how to use these new traps within the currency to capture of feral pigs. The Ministry of Agriculture and Fishery, MAF, the Scientific Research Organization of Samoa, and the Market Development Facility work collaboratively to see this plan come to a good solution. Special thanks and acknowledge to our MDF for funding of 10 traps. Amai stato patpati mole MDF. Sa ito ba ay may lunga sa mol? O le pule le o tato MDF yung ayan sa faiga luenga fo i tatong tanga luenga tele tausang pechai waru metelelan tupe ya le usang misfaman yang amon tanga luenga. On behalf of the government of Samoa and the Ministry of Agriculture and Fisheries, as well as other entities and organizations, key stakeholders and farmers, I would like to convey our sincere appreciation to Randy and your colleagues, also to the Big Traps Company from the United States for your support and your passion and your effort, technical assistance in resolving the feral pig issue here in Samoa. We're looking forward to have a sustainable and a long-term relationship. And please make Samoa as your home. And we will continue to collaborate with you through the ministry and work the best ever solutions to find out and to cure what we are facing right now. Last but not the least, to all the various media representatives. Na tau masa salo le makanga ya la wo fia pe le nganga le tau fai lo atu ali ngi e o mai fia ngai mang e le o fa pe o ye se me vo se pa vo no kang ya ku se ma o la wo mai fia le ala wo o ngo po ale ton wo su o lu se lau ya po ana mo mai ai ngai o kol se lau po ta ono masang ilava tato le soto anga ya o kam fai ala e me ko kia matangi faaleagaina no nga luenga le tu le lo le tato ngeki le par ka ko Mailei le e pu e tato pua'a ai le yo o temi e tulanga le temi e ni mai tato ka ko fai mai tato kalo mal falala ya mo le tu fa ya o pa malu no tu fo il pa man malo tosil o ngei fo tau taita no le valia ile matango le fatinu no tatongeti e tu ai lunga e maulunga tulanga le tatongeti ke le la vango mai po ai pro ai talo o no ai lunga ka ko una o sui le me ku la le ai le pa ilan e o lo to pa i lo la lo man
e toi fo I Mailei lan pua'a wa ko wa ma sang ton o lo nga tu le si fa pua'angi long tol toi su e lo tu lo awala tu ole pese tani atu la si ko si la tu le video termine ya lo tolu I aso tolu I ai sao loia lai tong fai ngai wa e ton ya pe se fam langa le toi fa o mai e termine o longo winga o longo lua pua'a koe o mole silafia ala matui e o mai la so mo la so lua ngal fa masang ia e o tu lo la so lon ton o I no la ia o lo ina lon ni ai lo yen pua'a le se pua'a o yai on tato este la ia o to e fo I a o to e fia o tu tono nge o I no la le la sua tu lo ina nga sua o tu ton ai fai ko mai fa pe se fam langa tu la le ya le au le ai ia ma sai ni foi le vai ai ia mai le ka se ka le fai le vai ku wai lo ko no ma fa ka mo sa mo me ora la ai ia ko ke lo le ma ma ya ko e ko o ke pa o ma fo e so dia lo ma ka de faiga mai so dia walk around that take that solution out they won't come back ole kako Mailei e kakao morkom de fas ole aso mo len ko vai mai ai ole lunga ngeki ave me ai ko le traps ala wa makanga mai pua'a e umango mai ai me ai mo le aso len ko ola ia o nga ko yan volo su yung kangalonga ave si me ai e fa la ka mai per la funge o mai mo le aso dua a uma vo ko yo foi la ia por camina le luar ka ko nga ka lo kangalonga fa ko ela ko ku la lo ngeki o lo le aso muli wa ka ko lo le aso le la ka pung yeri o ma kwa ku wa ngeki la nga foi le sa pua'a mo mai ko komu e o le ko komu ia fa ka fa sa fa fo le aso muli la o ma kwa ku wa ngeki ile awal so ka iai de la ku la mele ele ma fai ai pe anu ko komu le fai ko sa fa fo le so mundi mela nga ki ka komu ka ko mafkanga o me fo e kaun ka ko long sa ia pese I fa ka ya mama wai fo ngis ka ko ma fo nga lang no pensa mo fo le sisui ka ko pua'a ya so ye se sengi ka lo mo ngong yo ka le ko kai ye fai Mailei o leo wa sauna me fo ka ke le fai mo mo lava lo sai so se me mo lava e ya ka ko siri mas ku nga ma va pena ai nge ya lu la so ka ko ka di siri fai fa ko nga kai kas ya e fa penga tu se kala la ngole sa vari ka ko ka yo ngai ka fo nge ka ka me mai fa fo le ba mo ka ko ka ngalwen ia ko mawa uma le fa pi inga ma le operating o le mele o mau ko fa malama lo le ka ko fai fa ko ana i sort out ten ka ko fai mo fi fai ka kero le mele o ngangus ka malo translate seu sa vol translation le ako ko is kai ia ma wai lo le mele fa pe lo fai fa ko me malama fi ai malama le vao ma ka ko kangal ben na ko rolo lai fa pi ia ka ko Mailei yang ka ko fa solo lo lai ale fa pi ia kau ke le lon me kama fai man me ko nga sa ko ingale se pule o la mix fai la mix ke lon la ka mai pua'a ai lo la ba me ma fu e fi ai men le fu pua'a ai pe fa pengar kala ia fai le me ke lo e fa la ka mai pua'a ai la so kasi so dua so ko se ia o la ba inga and you play the video to the step play to the end now upon sa So, we'll show you how to set the trap up, all right? First thing is that we can use the post like we have here, or we can use the post like we have over there, wooden post or the metal post, okay? The other thing that we can do
is we can actually use the trees. We don't have to use posts at all. We can use the trees and attach it to the trees. The way this trap was developed, the trap was developed in Guam, and in Guam we can't use posts of any kind because of unexploded bombs in the ground. So we couldn't put posts in the ground, had to use trees. So whenever we use the post, the first thing that what we do is we use this rod to mark where you want the center of the trap to be. Okay? Center of the trap right here. Then you put your black strap, right? Black strap all the way out. End of the black strap, first post. Okay? First post on the end of the black strap. Then we take this, hook, there, and at the corner, post 2. And then we move it all the way around. Okay? So post 1, hook it, pull, post 2, move it around, right? Okay? Now, when we get the post in place. These posts, the top of the post needs to be 5 foot. Okay? 5 foot. This post can be anywhere from 6.5 foot long to 7, 8 foot long. We just need to drive it in the ground where the top is 5 foot. Okay? These right here need to be facing outward. Facing out. Right here. Right here. Face out. This clamp needs to be at 5 foot. Okay? Put the clamp at 5 foot. If it's on a post or if it's on the wooden post. No matter, it's always 5 foot. Okay? The next thing what we're going to do, find something to mark your center. Okay? Mark your center. The second thing we're going to do we have any, Randy? Do we have any of those, what's that? Okay, go ahead. Okay, ready to go? Yeah. Okay, hold this for me. Pull both of them. Now the strap, the orange strap. We're going to set the anchors. Okay, set this. You take the orange strap and you look, the black thread. See? The black thread. Put the orange strap. See? The black thread. Put the orange strap. Size of your knee. Okay? Go through it. Go through it. There you go. Yeah, that's it, rock. Yeah, it's just, yeah, that's deep enough, guys. This area is very rocky. Yeah. We'll go to the next one. We'll just go to the next one. You go ahead. You don't need to. Yeah. So we'll do 2. We'll do 2 so you can show how it slides. Okay. So this is what the trap will look like when it's set. Okay? Whenever you're ready to catch the pigs, this is what it looks like. All right?
And that'll be enough. That'll be the last one. Now the angle, the rods have to be on an angle, okay? If the rods are sticking up or leaning back and a pig gets his nose under it, they'll slide up the rod, okay? So they have to be at an angle to lock that net to the ground. Ya, oleh maka angai leng fapi o inga ia loka lega ko nge kilalo a kusa ape ti o manga I kokongo le in faingo fia malaki le ko ako elo mai se malo I bunga le a loka ngai ko ka. Now if you're using this on it's on lava, we have traps in Hawaii now on lava and they don't use these. Okay? Hand me that. Hand me the bag. Ya Hawaii ke le lava. Ya pole ma ale ya ile ma ko ma le mangwa. We use cordage. It's cordage and we tie it together in the floor from here, here, and here so the animals can move around but they can't roll it up. Ya oba ingala nde fa nga pe nga wa te ma a ia le no ko nga le a fa ia e kakao I lalo ngeti inga ia awange e mafai o nga sa I fa fo ia le pua'a. Yeah, so if they're on lava, use the trees and then use the cordage in the floor. Ole kele ala e a fa pe se ki lunga le me se va nga wa po o ma ole lava. Ia e kele fa nga ia la a ele fa nga ia ka ko po ia. Now when the pigs come in the trap, the bait's in the trap, the pigs come in the trap, slides up. And then down. This is catching right here. Then when the pigs are in the trap and they want to leave the trap, they're standing on the net. Okay? So the harder they push against the net, the more they're putting it in the ground. And if other pigs want to come in and a pig is standing on the net rubs the bottom of their feet and they'll move. They don't like the bottom of their feet moving. That's for the first day and the second day. What about the last day? Can you demonstrate what's happened on the last day? Like with the pigs in the trap? Yeah, in the trap. The last day. The last day. The last day. If you got pigs in the trap, whenever we have pigs in the trap, then what we're going to do is approach that trap slowly, okay? Whenever we're in the States, we shoot most of the pigs in the trap, okay? We don't move pigs around, okay? So whenever we approach the trap, we have a gun and we approach the trap on foot. We don't drive to the trap. We walk to the trap, and anything that's laying down on the outside of the trap, we shoot it on the outside of the trap. Whenever I get to the trap to shoot the pigs in the trap, I stay close to a post. Don't brace on the post, don't brace on the net because it changes your point of aim. The next thing is don't stand in the middle of the post because if a pig comes to you, they're going to be able to stretch that net to you. If we want to keep the pigs and take the pigs out alive,
we'll go through this seam. We can open that seam and it only opens a small part where we can take them out alive if we want to. A whaapea o ngai ki whinga ngalo e ke iaisa ke mai pua'a ko ke mga asefe mo la watina e. Ia e sisi le mu la vai lunga ka ko ngeki ai pu'e ka ko pua'a le ko kong. A le aisa faina ia le sanga le mu ele o ai sa ifal ia po la via fo ile vai ka ko snea le masani o fa ngai tua. Yeah, just make sure they know what the laws are to be able to work. Hello, lewa ka ko malama. Baku per ko fa le fai fa ko nga kule o e polala o me fai pa mo wa ko por kulanga fo me ki ku mai mo fangal po se me ngal me o ai manga fo po se po o me ngal me o fai kari o mal po po fa wal me ka dia wa ko mawa e den fai ko e sa ku fa o le fa la longa puenga pule o ale wa langa wa nga fa ties ka malo le manga o ba ye mala mala ma yo ko mo. Thank you very much. The one they had a question about attracting pigs. No, that's okay. Okay. They all understand. Okay. That would be the responsibility of the ministry. Okay. Because we have the whole day, they're going to ask you a million questions. So I don't want you to stand in the sun too long. They understand. Yeah. They can take to get the pigs out. We're going to have lunch now. Okay. Ai la bangisir ka ko au fa mafkanga ngai ko ke wifo ye ko ke maka lesi dua ko ba yaso ka ko loila i ole ko ngol ka ko mele ai pe ola kala fa ku ka ko fa ko yo ko sa malava pa pale fo so se me fo lava fa pengang ye wi ka mo me uma ai lava ke ka ki kiro maka ku polar ka uma yang ko fa ye fo se ka ko ia manguela so ata ko fe me ai